Baik, selamat malam teman-teman Tribuners. Hari ini kami laporkan di lokasi di rumah duka Bupati Kabupaten Waikanan, Bapak Ali Rahman, yang berpulang tadi siang sekira pukul 11.04 waktu Indonesia bagian Barat, dan pada saat ini tepatnya pukul 20:20 waktu Indonesia bagian Barat, di rumah duka tepatnya di Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semengu, Kabupaten Waikanan. Ini terpantau sedang ramai kerabat dan juga sejumlah pejabat-pejabat dari provinsi, dan terpantau juga beberapa kepala daerah turut hadir di rumah duka. Sebagai informasi, jenazah telah dikebumikan sekira pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan informasi yang kami terima nanti Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal akan datang ke rumah duka. Sementara ini terpantau sejumlah anggota DPRD, mulai dari Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Ketua Fraksi Gerindra, dan juga sejumlah anggota DPRD dari fraksi Demokrat, PDIP, dan hampir lengkap terpantau di rumah duka. Sementara itu juga terpantau sejumlah pejabat daerah dari Kabupaten Waikanan yang turut hadir, dan suasana di lokasi nampak ramai. Sementara itu laporan yang bisa disampaikan. Izin, hari ini kita ramai-ramai ke rumah duka. Terpantau ada beberapa anggota DPRD juga lintas fraksi yang turut ke rumah duka. Bisa disampaikan ya, kita tiba sekira pukul berapa tadi ya? Kami dapat kabar jam 11 pagi. Lalu karena memang masih ada kegiatan di kantor, tadi teman-teman akhirnya berangkat setelah zuhur, ya, setelah zuhur, karena memang kita mau nunggu apakah di Bandar Lampung apa di Waikanan gitu. Ternyata di Waikanan, lalu jadi teman-teman semua dari fraksi, dari DPR rame-rame memberikan doa ya kepada beliau, dan memberikan semangat lah buat Galang terutama, dan Sasa yang jadi teman-teman kita di DPR. Nah, sepanjang kita mengenal sosok almarhum ini seperti apa ini? Ya, Pak Ali orang yang baik, beliau orangnya juga, walaupun beliau saya masih muda, beliau juga orangnya menyesuaikan, humoris ya, dan kalau ngobrol sama beliau ya nggak berjarak lah ibaratnya, walaupun dari dulu bukan pada saat sekarang juga beliau juga jadi teladan buat kita semua juga. Ya, kami mendoakan beliau husnul khotimah ya, semoga segala amal perbuatan baik beliau ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengingat anak dari almarhum merupakan anggota DPRD provinsi, apakah ada agenda khususnya dari DPRD provinsi, mungkin doa bersama atau seperti apa ke depannya? Ya, kami kami belum ada, kami ngikutin jadwal keluarga ya, karena dari hari pertama sampai 7 hari infonya akan terus takziah di kediaman di Waikanan ini. Gitu. Tadi dimakamkan jam 5.30 selesai. Gitu.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم نويت تقربا الله تعالى عبد ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, di hadapan kita telah hadir Gubernur Lampung. Oleh karena itu, sebelum doa bersama penutup, mohon berkenan kepada beliau, Bapak Rahmat Mirzani Jausan, Gubernur Lampung, untuk menyampaikan pesan kepada beliau. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'du. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini Bapak Ibu sekalian, Provinsi Lampung telah kehilangan salah seorang putra terbaiknya, Bapak Insinyur Haji Almarhum Ali Rahman adalah salah seorang putra terbaik Provinsi Lampung. Saya kenal beliau sudah 20 tahun. Banyak sekali kiprah beliau dalam perjalanan di Provinsi Lampung ini, termasuk juga. Bapak Ibu sekalian, saya selalu Provinsi Lampung karena merasa kehilangan. Saya kenal beliau, saya paham beliau. Banyak cita-cita saya kalau beliau untuk kemajuan Kabupaten Boyolali. Saya yakin menurut kalian banyak yang sayang sama beliau. Saya yakin menurut kalian banyak yang berharap kepada. Tapi ternyata Allah lebih sayang sama beliau. Beliau Allah panggil di bulan Ramadan, di bulan yang penuh sucian, di bulan yang penuh berkah. Orang yang wafat di bulan Ramadan dalam artinya meninggal di bulan Ramadan. Orang yang meninggal di bulan Ramadan itu masih bisa. Orang yang meninggal di bulan Ramadan
dianggap ahlisan dan dapat pahala habisnya. Mari kita sama-sama berdoa untuk sekalian. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa dan memberikan aman. Semoga Allah ganjar semua pahala kebaikan dari Rahman. Saya yakin, saya paham bahwa Ali Rahman banyak sekali berbuat kebaikan kepada Pak. Banyak sekali yang telah berbuat oleh almarhum untuk kabupaten Waikanan untuk polisi. Mari sama-sama segera kita doakan. Semoga apa yang beliau berbuat, kebaikan beliau berbuat ketika masa hidupnya akan menjadi kita lebih baik. Akhir-akhir nanti. Dan kepada kawan, kepada keluarga, Allah, sahabat, sudah Allah tulis 50 tahun yang lalu sudah kita katakan kita hari ini jadi apa, seperti apa, bagaimana kan Allah tulis ke depan. Mari kita sama-sama berdoa. Perpisahan di dunia sementara, perpisahan di akhirat selalu. Tidak apa-apa perpisahan di dunia, tapi kita jangan sampai kita. Insyaallah kita akan berhubungan dari bersama hatinya. Dan kalau berdoa semoga dalam bisa menjadikan cita-cita hatinya. Mari sama-sama kita jaga keluarganya oleh sekalian, kita doakan keluarganya dalam adik-adiknya, semoga bisa menjadi penerus adinya, penerus kebaikan adinya, penerus warisan adinya. Saya rasa yang saya sampaikan, sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf, saudara-saudara baru tidur kami tidak bisa bersama di ruangan. Insyaallah Allah Ta'ala akan berikan jawaban sebagai besar yang kepada saya. Nanti beliau ada orang baik, baik kepada saya, baik kepada Provinsi Lampung, baik kepada masyarakat. Mari sama-sama berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur. Hari sekalian, akhirnya adalah penutup doa yang akan diimami oleh Bapak Kiai Haji Ibu Sambung kepada beliau. Silakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arsil misla sawabi ma qarana ila jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma arsil misla sawabi ma qarana ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li qarabatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan lahu al-marhum Bapak Haji Ali Rahman bin Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afuh. Allahumma la tuhina ajrahu wa la tuftina ba'dahu wa la tuftina ba'dahu wa la tuftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa lil muslimin. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufatan min hufari niran. Allahumma anzil rahmatal maghfirah fi qabrihi. Allahumma hdim lana bi husnil khatimah wa la tahdim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حرم علينا في شكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudari semua, berakhir dengan doa tadi, kita berakhir seluruh baik acara kita pada malam hari. Izin dari untuk menyampaikan informasi dan sekaligus mengundang kita semua untuk bersama-sama melaksanakan tausiah pada malam kedua besok malam pada salat sunat tarawih di rumah. Koreksi pada salat asar. Saya ulang kembali, pengumuman dan pemberitahuan ini adalah undangan resmi kepada Bapak dan saudara semua untuk bersama-sama melaksanakan lansia pada hari kedua di rumah ini besok setelah pada sholat asar. Insyaallah mudah-mudahan demikian Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mari kita akhiri acara ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gubernur untuk buku-buku dan Bapak dan Ibu saudara semua yang sudah ada silakan dinikmati.
Iya.